akantu gato nubwo twakakora umunota umwe cyangwa 3 cyangwa 5 ariko karaza kuba gasobanutse. Uyu munsi hari umugabo watugishije inama aratubwira ngo maze imyaka 8 nshatse, ariko hanze ahangaha cyangwa namwe mujya mwigisha mukambwira ko igituba kigira inguni, kandi mwigisha ko mutubwira ko haba inguni enye. Ese izo nguni enye ziba hehe? Ese izo nguni enye zikoreshwa gute? Wazigeramo ute? Ese n'ufite imboro ndende, n'ufite ingufiya, n'ufite moyenne, n'ufite izihe mboro? Katugusobanurire akantu gatoya kanonosoye, nawe mukunzi udukurikiye wumve izi nguni ahantu ziba. Amategeko y'igituba cyangwa se amateka y'igituba. Igituba kigira inguni enye, kikagira ama escalier 6. Waba ufite imishuno waba utayifite. Inguni y'igituba rero ni akantu kameze nk'igobe. Ubundi igituba kuba bizi giteye uku, hanyuma gutera uku ahangaha barugongo. Iyi ngiyi akaba ari inkondo y'igituba. Inkondo y'igituba ifite umutsi uvaha ukagenda ugahita uhura n'inyinyo cyangwa se icyo bita ikibuno, umwoyo. Uva ku mwoyo kugera ku nkondo y'igituba, ku ntangiriro y'igituba. Ukaza waba udafite imishino, igituba kiba cyasamye nk'uko ureba aha hasamye. Ahangaha aha haruguru ni ku nguno y'igituba, ku mutwe w'igituba. Iyo udafite ya mishino, igituba kiba kimeze nk'icyasamye, ariko nanone kikagira rugongo nini. Uburiya rero bishatse ku gituba kidafite imishino niho ushobora kubonera za nguni ku maso yawe. Iyo kimeze gutya rero, impamvu kiba kimeze nk'ikibumbye, ariko umukobwa iyo asa nk'ugira hako, hano hari akantu kameze nk'agatsi kiredura kakaba kareshya nka gutya. Iyo kireduye rero, kwifunga gutya ni handi umukobwa aba yabumbye amaguru. Iyo kireduye kageze gutya, kuko cya gituba nacyo kiba gihise cyasama, umugore uku kuguru kwahangaha aba yagutandukanyije nuko ahangaha, akarekura amaguru agatandaraza. Katuvuge gutandaraza, ngira ngo buri muntu wese ari bubyumve. Iyo atandaraje rero, mbere yuko winjira mu gituba uhera ku ma escalier. Utu escalier nitwo twambere uheraho. Du escalier rero ahangaha muri iyi nguni ya rugongo ya mbere y'iburyo habamo inguni, n'inguni y'ahangaha ya rugongo y'ibumoso naho habamo igobe. Navuga inguni, ubwo ni inguni ebyiri tumajije kubona. Cya gituba rero kugira ngo za nguni zo hepfo zumve, iyo umugore asa nkaho ashaka kwimunyamunya, hano arashaka kwimunyamunya, imboro yarashaka kuyinigiramo aha hepfo, ariko ho haracyareduye kuko amaguru yawe aracyatandaraje. Ariko n'uri kumunyamunya aba ari imboro abashatse kuyinigira mu matako. Ariko kuyinigira mu matako ntago bivuze ngo amatako yibumbe, akoresha ikibuno. Nkuko bizi ko umuntu ari kunyonga akoresha ikibuno, anyonga azamura. Ahangaha rero aba arimo arifunga akabuno, aba ari kugakanyaga, kugafunganya. Kiriya kibuno rero kiryamye iyo asa nk'ugikanyaga kukifunganya, niho imboro yaba ari kuyinigira mu gituba, kuyifatiramo. Hari ukuntu bavuga ngo kuyinyunyiramo. Iyo inyunyiyemo rero ugasa nk'uyiyaka, ukongera ukazamura escalier, hari ukuntu isa nk'ivuyemo isohotse itabishaka, akongera akaza. Nta mboro yinjirira kuri rugongo, imboro zose zinjirira ku nkondo y'igituba. Ahari urahinjirira iyi nkondo y'igituba ku buryo habaye inguni, n'ibumoso hakaba inguni.
niyo mpamvu igituba kigira inguni enye ariko hagati hakabamo amayesikariye. Ariya amayesikariye nayo abyoshya imibonane kuko imboro yimanuka itirimuka isubirayo imeze nk'itirimuka. Uzana nk'abantu bajya Uganda haba amayesikariye imodoka ijya igeraho igahita ivuga ngo papa. Rero n'imboro nayo igezemo imera nk'ititira, kandi mu gutitira kw'imboro yinjiramo iterwa santima n'ariya amayesikariye n'uburyohe. Niyo mpamvu umugabo wese cyangwa se umukobwa wese, cyane cyane abakobwa bakunze gukorera imibonano mpuzabitsina bagakoreraho ziriya esikariye. Niyo mpamvu zumvikana kuko umunwa w'imboro niwe ukora kuri twa tuyesikariye tukayishimashima. Ariko iyo yambaye puridansi ubwayo igira amavuta aranyerera. Ntabwo akenera bwa bubobere bw'igituba. Arabanza agakenera iya mbere na mbere agakenera bwa bubobere bwa ya mavuta ya puridansi. Ya mavuta ya puridansi rero n'ubundi iragenda, yaba ufite ububobere ugahita uboberana n'aya mavuta ya puridansi n'ububobere bwawe byahurirana, imibonano mpuzabitsina ikagenda neza. Iyo rero nta bubobere ugira mu gitsina cyawe, ari amavuta ya puridansi niho hahandi ashobora gushiraho, ugasanga umugabo akomeje gupisa kurongora cyangwa gucumita, ugasanga puridansi yahise icika ku mutwe w'igitsina cye cyangwa ku mboro. Niyo mpamvu rero abantu benshi mutazi gusobanukirwa inguni z'igituba, kuko abantu benshi tuziranye cyangwa se abantu benshi bajya bambwira ko inguni z'igituba bazi ari ebyiri. Kuko buriya izira nguni zo hepfo zo hasi abashije kuba atayinyunye ngo ayifatiremo, ntago zira nguni wazumva. Kuko iyo urimo urahata, urimo urarwana no uhita wumva ya nguni y'iburyo, ukumva iyo ibimeze nk'akantu kiretse cyangwa se nk'akanogo, ibifitemo utuntu tw'udukarikari twiretsemo tw'amavangingo. Rero iyo mbere yikojejemo yumva nibwo uhita ugira ngo ukumva karakocotse, ngo nitwe twatuzi tuba tumeze nk'utwiretse, tuyikocora tukayizamurira uburyohe, akazamuka akongera agasa nk'ukata agafata iyindi nguni. Yajya ku maesikariye rero, yamanuka ku maesikariye yaryoherwa agatangira gucumita. Umugore nawe iyo yayinyunye nk'umuntu ugira imboro ndende akubye ashaka gucumita akamubabaza, iyo ayinyunye hakiri kare bakora imibonano mpuzabitsina bakarinda barangiza umugore atababaye. Imboro nazo ntizizi kurongora cyangwa se gushakisha. Hari imboro zitazi gushakisha amazi, hari imboro zitazi gushakisha izo nguni, kandi ugahora wumva ko inguni z'imboro n'igituba mutabizi. Wowe ukumva ko ibyaba ari ugucumita ukanyaza ugakarisa ukarongora bikarangira. Buriya muri ziriya nguni za kiriya gituba hari igihe umugore aba yarakoze imibonano mpuzabitsina rimwe ntarangije, akagenda za santima zose yarigeze zijya mu kaguni kamwe. Iyo zigiye mu kaguni kamwe ugahora ukora muri za nguni zindi eshatu, ya nguni yindi utayikozemo n'ubundi aba agifite bwa bushagarira bwose bwagiye muri ya nguni. Bisaba inguni zose uzikoremo zihamagare. Nababwiye ukuntu mugomba kuzikora. Nawe mugore ugomba gufasha umugabo wawe inguni ebyiri zo hasi kugira ngo umugabo azibone. Nuko nawe wa mugore we ugomba kunyunya imboro, ntabwo ugomba guha umugabo wawe ngo umwihe wese. Hari ahantu ugera ugasa nk'uyinyunya, gufunga ikibuno, reka mbivuge gutyo, uryamye ugaramye bari kuguswera, ugafunga ikibuno. Hari ukuntu ikibuno ushaka kugifu ikiba cyoroshye, ugahita ushyiramo nk'imbaraga kigahita kigagara. Hariya hantu iyo ukigagaje rero niho wa mugabo wawe ashobora kuba yajya muri za nguni zo hepfo, kandi ziriya nguni zo hepfo nizo zibamo ziba hafi y'ikibundankari, nizo ziba hafi y'igituba,
niho santima kenshi ziza, kuko n'ubundi santima zo kuri rugongo, n'ubundi iyo ukubita kuri rugongo ukamanurira imboro yawe kuri rugongo, n'ubundi za nguni urimo urazinjiramo ebyiri zo kuri rugongo ho rero nta kibazo. Ni nayo mpamvu abantu benshi abagore benshi bakunda kurangiriza kuri rugongo, iyo ari kuyikubitaho cyangwa kuyishimashimaho, niyo mpamvu bakunda kuyirangirizaho. Ikindi cya kabiri rero, hari ukuntu umudamu aryama agaramye, umugabo akaza akasa nk'umujya hejuru, ariko akirinda kumuryamaho mu nda no mu gatuza. We icyo akora, igihimba cyo hepfo kiryamaho, agakoresha amaboko cyangwa se agashinga nk'inkokora nko hagati y'umugore, hagati y'urutugu rw'umugore n'umutwe, agashingamo hano gutya inkokora, ku buryo akagenda asunika gake gake, asunika gake gake, agenda asunika ayimuha yimwima. Niho hahandi ho n'umugore niyo yaba abishaka nawe ahita agenda muri iyo mudu. Nayo iyo postere iba imeze nko kuvumbika, ariko umwe aryamye. Ubwo iyo umugabo ari wo umugore ari unaniwe, umugore araryama, umugabo akamujya hejuru. Hanyuma umugabo rero yaba atananiwe, umugabo yaba ananiwe, umugore atananiwe, umugabo yemerewe kuryama akagarama, umugore akamujya hejuru akayicaraho, mbese akayiririmbira, akayibyinira, akayinyongera. Ashaka agahindukira, ashaka yanakwicara nk'uwicaye ku igare, ashaka wakwicara nk'uwicaye kigabo cyangwa kigore. Uko wakwicara kose, nubwo wayishyiramo umutwe wawe ukawurebesha ku maguru, ugahita uryama wubitse inda, ugafata ku maguru y'umugabo wawe, ubundi ukamera nk'umujya hejuru ariko ucuramye, umwe ari haruguru undi acuramye. Niba umutwe w'umugabo ari uyu nguyu, we mugore ugahita uhindukira ukamuryamaho hejuru, ariko ukaba irimo. Niyo positeri nayo yakunda. Hari iyindi positeri rero nayo nziza kandi yakoroha. Hari ukuntu umugore cyangwa se umugore aryamisha urubavu, agasa nk'uhina akaguru kamwe, akandi akakarambura, umugabo agahita aza yinjira nko ku kibuno cy'umugore. Iyo yinjiye ku kibuno cy'umugore, ahita aryama ku kibuno cy'umugore, imboro nayo igahita ikomeza. Uzi ko ikibuno n'igituba bimeze nk'ibifatanye, agahita yinjira ashiramo imboro aturutse inyuma. N'iriya positeri nayo yaryoha kandi yaryoshye n'ibintu, yatuma n'umugore arangiza n'umugabo akarangiza, mwese mukarangiza. Iriya positeri nayo ni nziza. Iyindi positeri rero y'abantu bananiwe, hari ukuntu umugabo aba ananiwe ariko akihangana, yarangiza akicara nko ku muguno w'igitanda. Urabona iyo uvuye nko koga muri dushe, ahantu uhita wicara ku gitanda ugiye nko kwihanagura, umugore nawe ahita aza nk'uje kumukikira. Urabona ukuntu ukikira umwana akakurenza ukuguru, undi akakurenza ukuguru, na hariya naho ugahita ufata umugabo wawe mu ijosi nk'uri kumuhobera, imboro nayo iba yageze mu gituba, ubundi nabyo mugahita ugasa. Umugabo amera nk'ufata ku gitanda akajya yizamura, n'umugore nawe akongera akimanura amukikiye. Iriya positeri nayo yabasawa. Hari n'iyindi positeri ushobora kuba mukikiranye gutyo, umugabo hahandi yicaye agahita agarama ku buriri. Iyo agaramye ku buriri, umugore aguma hejuru y'umugabo amwicayeho, kuko umugabo we ananiwe. Rero umugore agumaho hejuru, umugore akazamuka yicara, akazamuka yicaye. Ubwo mbese bameze nk'uri kwicumita, ayimanukiramo. Abameze nk'uri kwicumita ayimanukiramo, ahayishaka yayinyongera, akayigarura iburyo cyangwa ibumoso. Mbese hariya ho abafata n'umugabo, iyo umugabo wagira santima nko ku mabere,
agafata santima zo ku mabere ku mugabo, agahindukira hose bagasomana kandi umugabo aryamye, yarangiza ariya naho iriya positeri yaba ari sawa kandi yaryoha. Hari n'igihe umugore aba ananiwe noneho cyangwa se agira nk'amavangingo menshi kandi bikaba ngombwa ko atari bujye ku buriri, batateguye uko bari buryamane. Hari ukuntu umugore amanuka ku gitanda, yamara kumanuka ku gitanda agahagarara ku gitanda, agahita ahindukira nk'ureba ku gitanda, agahita yunama agafata ku gitanda, agafata ku buriri, aba ameze nk'uwunamye nyine. Umugabo nawe agahita aturuka inyuma, agahita amucumita, amuhaye ak'inyuma kampagaze, kaba kitwa k'inyuma kampagaze. Noneho ak'inyuma ko muryamye kariya bakita ak'inyuma ko gupfukama. Hari ak'inyuma ko kampagaze, hari n'ak'inyuma ko gupfukama. Waba rero uri umugore w'umuhanga cyangwa se uzi gutanga igituba neza, akaguru kamwe uragahagarika, akandi kaguru ugahita ugashinga ku gitanda, kagahagarara ku gitanda. Washaka iyo ubishaka uranahindukira ukareba umugabo wawe, akaguru kamwe kagahagarara, akandi kagahagaritsa ku gitanda. Ubwo ni kimwe nk'aho umugabo wawe yakagafatiye nk'aha ku kuboko kwe, agufashe mu nda, ubundi akagucumita aguturutse imbere, nawe murebana muri gusomana. Hariya hantu naho kari agaturu kaba karyoshye kandi nta mbaraga gatanga, nta n'izo gafata. Erega ibintu byose nubwo tujya tubifata tukabifata nk'aho bikomeye, nta kintu kiba gikomeye, cyose kiva mu mutwe. Tugomba kwiyoroshya. Kandi nanone mwibuke neza ko iyo umuntu ananiwe, iyo amajije kunanirwa akajya mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, kiriya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nacyo kiruhura mu mutwe. Erega nawe mugore uramutse uzi positeri, uramutse uyizi, ntabwo byakuraho kuba waha umugabo wawe impano yo kumubwira ibyo uzi. Kuba ubizi rero ni ngombwa ko ugomba kumufasha, kuko nawe uri umufasha w'urugo rwanyu. Ndabakunda cyane. Bye bye, naho utaha.